खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव बिटिआरनि राजखान्थिनि मोनसे गिदिर खौरां जाय समाव बीजेपी दोलोआ बिटिआर नाङैनो दब दबायगासिनो दंमोन बे समावनो बीजेपी दोलोनि मोनसे गिदिर खहा जेराव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरूप कुमार देनि थाखाय बीजेपी दोलोआ दब दबायबाय थादोंमोन आरो बे समाव अरूप कुमार देनि थाखायनो बे समाव बिटिआरआव बीजेपीनि गिदिर खहा जेराव कक्राझार जिल्लानि बारग' आफादगिरि राजकुमार ब्रह्मआ दिनै बीजेपी दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैबाय आरो राजकुमार ब्रह्मजों थामहिनबा कक्राझार जिल्ला बीजेपीनि बारग' आफादगिरि राजकुमार ब्रह्मजों लोगोसे जिल्लानि गोबां दैदेनगिरि खमैबो 7 दैदेनगिरिफोरा बीजेपीखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैदों आरो मा जाहोननि थाखाय बीजेपी नागारनानै बीजेपीआव गोबां मोजां बिबान दंमोन बिथांमोना बेफोरबायदि बिबानखौ नागारनानै दिनैनि समाव बिपिएफ दोलोआव बीजेपी दोलोखौ नागारनानै बा जोगारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आरो मा जाहोननि थाखाय बीजेपी दोलोखौ नागारदों बेखौबो राजकुमार ब्रह्मआ रोखा गावनि खुगाजोंनो बुंदों जेराव आथिखालनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरूप कुमार देनि खैसारनि थाखायनो दिनै बीजेपी दोलोखौ नागारनो गोनां जादों होनना बुंदों बिथाङा अरूप कुमार देआ गावनि नखरनि बायदि गावनि बायदि साननानै बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरखौ सालायनो नाजादों होननानै बिथां राजकुमार ब्रह्मआ अजद दैखांदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरूप कुमार दे बिथांनि सायाव लोगोसे बुंबावदों आरो फैबाय थानाय समाव बीजेपीखौ नागारनानै रोजा सुबुंफोरा बिपिएफजों लोगोसे गुबुन राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानो थांगासिनो दं होननानै बे समाव बीजेपीनि बारग' आफादगिरि बीजेपी कक्राझार बीजेपीनि बारग' आफादगिरि राजकुमार ब्रह्मआ दिनै खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों आरो बुंदों अरूप कुमार देआ गावनि मुथियाव लानानै गावनि आखाइ मुजुमाव लानानै बीजेपीनि दैदेनगिरिफोरखौ सालायनो नाजादों होनना बुंदों लोगोसे बे समाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारनि मुंखौबो बे समाव राजकुमार ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों लोगोसे कंग्रेस आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जिल्लानि दैदेनगिरिफोराबो दिनै कंग्रेस दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों बे समाव रोखा नुदों जाय जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि खाथियाव थांनानै जगदान जाहैदों आरो बिथांमोना कंग्रेसजों लोगोसे बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो बिथाङानो राजकुमार ब्रह्म जेराव मोनसे समाव बिजेपिनि बारग' आफादगिरिमोन आरो बिथाङा बिजेपि दोलोखौ नागारनानै दिनै बिपिएफ दोलोआव जगदान जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावदों बे समाव आसाम आयेननि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारनि मुंखौबो मुं लाफादों राजकुमार ब्रह्म बिथाङा दिसपुरनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारा मा बुंदों बेखौबो जों नोंथांमोननो रोखा दिन्थिगोन बे समाव राजकुमार ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ दोलोआव जगदान जानाय लोगोनो बिजेपि दोलोनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों जों फै आबुङै बिथांनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आबुङै मिथिना लानो सबके प्रथमे नमस्कार मैं 2014 सनत जेतिया भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दायित्व लोৱাৰ পিছত তেখেতৰ নীতি आदर्श मैं खूब ভাল পাইছিলোঁ এতিয়াও ভাল পাই আছোঁ আৰু আমাৰ কৰ্মদক্ষ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেতৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ কাৰণে শান্তি পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰাত তেখেতৰো বহুত ভূমিকা আছে কিন্তু মই 2015 চনত যেতিয়া বিজেপিত সোমালোঁ ধন মন বলেদি আমি সংগঠনটো চলাই লৈ গৈছিলোঁ হঠাতে সেইদিনাখন লব্বী ৰাজনীতিত আৰু ষড়যন্ত্ৰ ৰাজনীতিত বলি হৈ মই নাজানো মোক কিহৰ কাৰণে জিলা সভাপতিৰ পৰা কাটি দিয়া হ'ল আমাৰ সাংগঠনিক দিশত মানে অসম প্ৰদেশত বিভিন্ন এনেকৈ পুৰা সিনিয়ৰ কাৰ্যকৰ্তাবিলাক আজি মোৰ লগতো উপস্থিত আছে এজন চিৰাঙৰ এক্স সভাপতি তেখেতেও এনেকৈ বলি হৈছে মই যেতিয়া বিজেপিত সোমাইছিলোঁ মই ধন মন প্ৰাণ দি মই বিজেপিত কাম কৰিছিলোঁ আৰু সেই হিচাপে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বিজেপিক মই সাংগঠনিক এটা শক্তিশালী ৰূপত গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু ইয়াতে কিছুমান লব্বী ৰাজনীতিত আজি অৰূপ দে নিচিনা ৰাজনীতি ইএম হোৱাৰ পিছত যেতিয়া নেকি থাকাৰ ধনৰ বলেৰে সংগঠনক মানে নিজৰ কণ্ট্ৰলত পৰিচালনা কৰিব বিচাৰা তেখেতক আমি কোনো পদ্ধেই পৰভূমিত আমি এখেতৰ কোনো নচলিব
আমি সহ্য কৰিব পৰা নাই। লগতে আমাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী তেখেতৰ আজি বিজেপিত সোমাই আমাৰ পিছত আহি আমাকে শাসন কৰিব বিচৰা মনে বোলেৰে আৰু তেখেতৰ যি সপোন দেখিছে ইয়াতে BTCত চিফ হ'বলৈ, আমাৰ বড়ো ৰাইজে তেখেতকো ইমান আঁকোৱালি ল'ব পৰা নাই। গতিকে মই সংগঠনত কিছুমান ভিতৰুৱা লব্বী ৰাজনীতিত বা ষড়যন্ত্ৰমূলক ৰাজনীতিক মই ভাল পোৱা নাই আৰু মই আগে পিছেও বেলেগ দলত কাম কৰা নাছিলোঁ। মই চিধা BPFৰ পৰাই বিজেপিত সোমাইছিলোঁ। আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী আমাৰ চিফ তেখেতে কৈছে যে আমাৰ মাজত দুই এটা ভুল বুজাবুজি হৈছিল আৰু মই 2003ৰ পৰাই বিজেপি আপোনালোকেতো নাই এইটোতো তেখেতৰ কথা, কাৰণ তেখেতে হয়তো ইয়াত কোনো জাতীয় সংঘৰ্ষ বিচৰা নাই, যাৰ কাৰণে সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছে। অসম চৰকাৰৰ যিটো নেকি গৰীব কল্যাণমূলক যিখিনি কাৰ্যক্ৰম কৰিছে এইটো খুব ভালে কৰিছে, কিন্তু সংগঠনত ভিতৰুৱা চোৱাত ইমান কি কয় যেনে নেকি আমাৰ আদৰ্শ নীতি এইবিলাক একদম নাইকিয়া হৈ গৈছে। কোনো নীতি নিয়ম আদৰ্শ নাথাকাকেই সংগঠনবিলাক চলি আছে মই ক'ব বিচাৰোঁ। নহ'লে মই এতিয়াও 4 মাহমান বাকী আছিলে, মই সভাপতিক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে মোক কমচে কম মোৰ টাৰ্মছটো শেষ হ'ব দিয়ক। তেখেতে সেইটো নুশুনিলে। কাৰ ষড়যন্ত্ৰত কাৰ লব্বিৰ কাৰণে তেখেতে তেনেকুৱা ডিচিশ্যন ল'ল, মই সেইটো মৰ্মাহত হৈছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই আজি BPF জইন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।